So pane pictures Melo na Denzel amuri kuona ari panapa, and a lot of people are saying Melo looks pregnant. Haminoti muri kuona usei dumbu la Melo rikuita senge rine mwana here kana kuti idumbu zvaro resadza, or ndere family planning as other people are saying kuti aiwa sisi vanenge vari kuwanza family planning yacho. Muri kuona usei rikuita senge rine mwana. Amen. Kana iri nhumbu, I'll be very much surprised because sisi ava ndovekutitugirana mai vedu kava 2 months ago. I think she actually said kuti inhandimitiswe sana mai venyu vakapusa. Isusu will go through all my channels. Denzo achatondiroora achaita say we are going to make things the right way, like we are going to get married and then a child after. So I'll be very much disappointed if she is indeed pregnant, which I doubt. I don't know, but ndingofunga mashoko avo ekuti hey satirarete ko nhumbu yacho inenge yabva kupi. Ivo vakatiudza kuti they sleep in separate rooms. And then Melo ari kutuka vanhu kwete zvekutamba. Pane vaudzwa kunzi idiot, pane vaudzwa kuudziridzwa chaiko chaiko. Hanzi someone commented zvikani saka mese mimba hamuna kuiona handi, it's okay. And then Ian Robert, stop commenting on people's bodies. What if I can't conceive or I'm going through loss? It's not your place to comment on people's bodies. You don't know what people are going through, okay? Yes, I agree, Kuti. It's not you to comment on people's bodies. It's something that, especially if you don't really know that person, yeah, it's kind of rude to say dumbu, hey, what. If you are close to that person, you can as well, yeah. Kuti askana, papa, you know. But then, chandru kungoshamisika nacho ndiche kuti, what if I'm going through loss? Loss yechi musingararemese. I don't know, but you and what if I can't conceive? Unengwazvona say you're a virgin. Kuti auzvare. Am I thinking too much on this? Because there's no way you know what you can't conceive. There's no way you get me. There's no way you know because engagement, it's not like you're engagement is not like you're married now. Kuisana kwakaisa ring. It's just we sleep in separate rooms and especially after engagement. I'm no longer seeing that thing. Of we sleep in separate rooms, vaitoita make sure kuti kana vari kwavari vaitotiratidza kuti uyarara you get me, but not now. I'm not seeing that thing. Ungati takavharwa ipapo. And then pane like this comment handina kuona zvangu kuti yatangira kupi, but uya mina anonzi whatever. You can remember it's my page, so I can block you, idiot. I don't know changa comment out chi, but a lot of people are just saying, okay, you're telling people that they are idiots. You're telling people this and this. Pamanga comment yake, I don't know. But a lot of people are just talking about hey dumbu chi. And Melo wacho ari kubloga vanhu. She is blocking people. She's telling people to get out of his page. Kana musiri kuda kutamba naye zvakanaka. Amen. I don't know. Sometimes you know that if you don't want kuzoda kukotwa nevanhu, you just post and leave. Vanhu vataure whatever zvavanenge vataura. Because at the end of the day, you are a socialite, you are a what. People will remind you that you once said idiot to us. Relationship inenge yapera zvadai, so wakuzotaurirwa manje mashoko awakataura kune vanhu. So I think it would be much better if she doesn't answer vanhu kuti zvaari kutaura izvi, because mangwana probably she is just having peace of mind and nothing more. Kungosimba kungoti, because we are not used to her gaining so much weight. She has gained weight in a space of, I think ndosaka vanhu vasingatsonzwisisa kuti kugaina kuri kuita weight musikana, what is happening? Amen. I don't know. But who are we to judge, or who are we to say ane nhumbu iye asati atoudza kwati asati auya kwatiri kutaura? Plus futi we waiting kuti vanhu varoorane vaite sei. So zvekuzoti chichichi aiwa ritori drama. Kana vanhu vasati vaanaunsa nhumbu chazvikanakira inozongokura. So regai timiri tione kuti inokura dumbu racho iri kana kuti charamba riri zvariri kudai. So but senge picture iri it looks like dumbu racho, you know,
kana kuti atozviita purposely kuda kuti vanhu vataure. Munovaziva kavanoda attention, so they got the attention that they were looking for at the end of the day.